Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Alpha TVN Rwanda, ndabasuhuje. Nitwa Alpha Niyibigira, nongeye kubana namwe mu biganiro bya Alpha TVN Rwanda musanzwe mumenyereye. Uyu munsi tugiye kuganira ku nkuru yasohotse ku munsi w'ejo masaha y'igicamunsi gishyira umugoroba, aho umunyamakuru wakoraga urwego rw'igihugu rw'itangazamakuru RBA, Rwanda Broadcasting Agency, akaba ari Mukamabano Gloria cyangwa se Gloria Mukamabano mwamenye cyane kuri televiziyo Rwanda asoma amakuru neza. Akaba rero yarakunzwe cyane uyu mudamu w'abana babiri, akaba rero yarasezeye muri izi nshingano zo kuba umunyamakuru wa RBA ndetse kandi n'ibindi bitangazamakuru byose yakoreye. Akaba rero yaramaze imyaka igera ku 9 akora uwo mwuga. Rero Gloria Mukamabano biravuga yuko yaba yagiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yaba yasanze umugabo we umaze igihe kinini ariho aba. Akaba rero abenshi batangiye kwibaza batese koko iki gitangazamakuru ko baragisezera ari benshi meze bite, abandi batangira kugira byinshi bavuga, ariko uyu nguyu hari gahunda z'uko yagomba gusanga umugabo we muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko bigaragara. Gusa icyo tugiye kuvuga suko yasezeye, ahubwo tugiye kuganira kuri byinshi. Gloria Mukamabano yamenyekanye cyane rero mu gusoma amakuru kuri televiziyo Rwanda, abantu muramuzi. Rero byinshi nababwiye no kugira ngo mumenye sundi yari muntu ki. Uretse ko rero yari umunyamakuru kunzwe cyane n'abatari bakeya, Gloria Mukamabano yari umuyobozi wa televiziyo ya RBA y'imyidagaduro izwi nka Kesitu, iriya yarasanzwe ari we muyobozi wayo. Ariko Gloria Mukamabano muri 2015 yasoje amasomo ye y'iciciro cya kabiri cya kaminuza mu ishuri ry'itumanaho n'itangazamakuru muri Kaminuza y'u Rwanda, aniga kandi iciciro cya gatatu cya kaminuza mu masomo ajyanye n'iterambere ibizwi nka Development Studies. Akaba rero yaraninjiye muri iri tangazamakuru akirangiza amashuri yisumbuye, aho yakoze ku bitangazamakuru bitandukanye birimo Contact FM, radio na televiziyo bya TV10 ndetse kandi na Royal TV. Rero Gloria Mukamabano mu mpera z'umwaka wa 2016 yerekeje kuri RBA, akaba rero yagiye gukorera na bugingo n'ubu niho yara amaze iminsi akorera. Rero Gloria Mukamabano yavuze yuko kugira ngo asezere kuri RBA cyangwa se ku gitangazamakuru cy'igihugu byaturutse ku cyerekezo ngo gishya yaragiye kuganamo. Avugaga yuko nta kindi kibazo cyabaye, ngo ni icyerekezo gishya ngo yafashe mu buzima bwe, kandi ngo umuntu aba afite byinshi yize. Rero ngo hari igihe biba ngombwa yuko umuntu ahindura icyerekezo, ngo ariko nta kindi kibyishi inyuma, rwose ni ibintu bisanzwe. Yanagaragaje rero yuko uyu Gloria Mukamabano yuko ngo kuri ubu agiye gukora ibindi bitajyanye n'itangazamakuru, ngo nubwo yirinze kubivuga cyane, avuga ko ari imirimo mishya anashobora kwerekezamo. Gusa Gloria Mukamabano yagiye byavuzwe ko yaba yagiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho asanze uyu mugabo we, ko nagiye mbivuga nkitangira. Yashimangiye ko rero mu myaka 9 yari amaze kuri RBA yahungukiye byinshi, ndetse kandi ko ngo ashima amahirwe yahawe yo gukorera igihugu binyuze mu itangazamakuru. Rero yavuze yuko kandi ngo ibihe atazibagirwa ari ubwo muri 2019 yagiraga amahirwe yo kwakira umukuru w'igihugu mu kiganiro ari kumwe na Jean Pierre Kagabo. Ati ibyo bintu ni byiza cyane, ati ni ikintu gikomeye nzahora nkumbura. Rero yagaragazaga aya marangamutima ye. Rero Gloria Mukamabano ubusanzwe ni umubyeyi w'abana babiri, aribo umuhungu n'umukobwa. Akaba rero aribo yarafite. Uretse rero ndetse n'ubuzima bwe mu itangazamakuru, Gloria Mukamabano yanabaye umuhanzi w'indirimbo, ariko n'umwuga atakomeje kuko yahisemo gushyira imbaraga mu itangazamakuru. Ngayo nguko kuri Gloria Mukamabano. Reka nka Alpha TVN Rwanda mwifuriza ishya n'ihirwe mu bindi bishya agiye kwinjiramo bindi mu buzima bushyashya, cyane ko atari mu gihugu cy'u Rwanda, agiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hasanze umugabo we ndetse kandi n'indi mirimo mishya zaba agiye gukora y'ubushabitsi, gushakisha ubuzima ndetse no gushaka uburyo ki yatera imbere agateza imbere n'umuryango we muri rusange. Rero ndabashimiye, ndi Alpha Niyibigira, mukomeze mugire ibihe byiza. Iyi ni Alpha TVN Rwanda.